खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। बोसोरनि गिबि सानाव मानास सुकियाव लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरनि गोबां होंगो दोंगो। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोल मानास सुकियाव गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो सुबुंनि होंगो दोंगो। दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै सोमखोर समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय हाजोनि सावगारिखौ नायनानै जिउनि दुखु सुखु दान्दिसे बावगोमनानै बोथिसे ओंखाम बेदरजों लोगोफोरजों न'खरनि सुबुंजों जाफैनायखौ लावखार ओंखाम जागिरि बिथांमोना गोसोआव गोबां गोजोननाय फोरमायदों। संख्रै सेरफां हाजो ससाइटिनि आफादगिरि बिरजय दैमारि बिथाङा गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिनायजों लोगोसे बोथिसे लावखार ओंखाम जाफैनो खावलायहरदों। लोगोसे एबि आमसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो गोदान बोसोरनि बयनोबो हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे गोदान बोसोराव बांद्राय जौ लोंनानै गावखौनो बायदि जिउ खहा जानाय जाब्रबथाय जाथायफोरजों मोगा मोगि खालामना दा लाथों होननानै लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनखौ गुरै खावलायनाय हरनाय जादों। सिमलानिफ्राय देबजराम गुवारनि खौरां। নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ। ইয়াত পিকনিক খাই বহুত ভালেই লাগিল। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যও হওক মানে চবখিনি ভাল লগা আৰু নাই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ফেমিলি আহিছে, মা দেউতা চব গৈছে। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কি ক'বা? চাব লগা, ভাল লাগে, আহিব লাগে। বছৰটো একদিনতো ফুৰিব পাৰিয়ে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি প্ৰথম আহিছোঁ এইবাৰ। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ইয়াৰ পানী কেনেকুৱা লাগে? বহুত বেছি ভাল। আমাৰ ইফালেতো পানী বহুত বেয়াতে বহুত ভাল মানে। কাৰ লগত? আমাৰ ফেমিলি আহিছে, মাহঁত আহিছে, বৰমাহঁত আহিছে, গোটেইকেইটাই আহিছে আৰু গাঁৱৰো এনেকৈ কাষৰ। ভূটান চকীত পিকনিক খাবলৈ নতুন বছৰৰ বুলি চবকে বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মানুহ বহুত হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে আজি। নাই, মই এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ। আমাৰ মানে পাৰ্টি মানুহ আহিছে, বহুতকেইজন আহিছে। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য মই এতিয়া আজি এই প্ৰথম আহিলোঁ, চাওঁহে। পানী বহুত ভাল, পানী চাফা, এইটো ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। অসমবাসী ৰাইজক নতুন বছৰৰ কৰোণাৰ হেৰিয়াত মানুহবিলাক নিজে ছেভত থাকক, সেই আৰু কি ক'ম আৰু। হয়, পোনপ্ৰথমে মই টাইম 8 নিউজ 18 আৰু লগতে বডোলেণ্ড বুবলি এই গোটেইকেইটা মানে নিউজ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি মোৰ অন্তৰৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই যাচিলোঁ। ইয়াতে মানে আমাৰ সঁহাৰি বুলি ক'লে আমি ইয়াতে আজি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, যথেষ্ট মানুহ সমাগম হৈছে। লগতে ইয়াত মানে আমি বিভিন্ন মানে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা যিহেতু ইয়াতে বনভোজস্থলীত বনভোজ খাবলৈ আহিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট মানে খাবলৈ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে। ফুডিং এৰিয়া, লগতে কাৰ পাৰ্কিং বা বজাৰ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন মানে হেৰিটো কৰি দিয়া হৈছে। বনভোজকাৰীসকলক মই এটাই অনুৰোধ, যাতে মানে সকলোৱে ইয়াতে বনভোজ খাবলৈ বা নতুন বৰ্ষটো আদৰিৰ বাবে চবকে মই ইয়াতে মানে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলোকে এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ মই, যাতে যিটো নিচা জাতীয় বস্তুটো যাতে লিমিট ক্ৰছ নকৰে, যাতে হিচাপত যিটো সেৱন কৰে, যাতে হিচাপৰ বাহিৰে যাতে সেৱন নকৰে। যাতে আমি যিটো দেখি পাই আছোঁ যে নৱপ্ৰজন্ম বিভিন্ন সময়ত মানে নিচাজাতীয় বস্তু সেৱন কৰি পেলাই বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। সেইকাৰণে মই এইটোৱে অনুৰোধ, যাতে নিচাজাতীয় বস্তু যাতে এই নতুন বছৰ আদৰণিৰ নামত যাতে হিচাপৰ বাহিৰে যাতে এইটো সেৱন নকৰে, মই এইটোৱে অনুৰোধ জনালোঁ। এই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে মই এইসমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি এবিএমচিৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আজি আহিছোঁ বনভোজ খাবলৈ। যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে, যথেষ্ট প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য। গতিকে ইয়াত সকলোকে অহাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। যথেষ্টখিনি ভাল লাগে। ইয়াত ভূটান পাহাৰ আৰু লগতে ইণ্ডিয়া পাহাৰ একেলগে লগ লাগি আছে। ইয়াত যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম ঘটে। সেই হেতুকে মই সমূহ ৰাইজকে ইয়াত এবাৰ আহি পৰিদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে মই এইটোৱে কামনা কৰোঁ যে যোৱা 2 বছৰ আমাৰ এনেকুৱা পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ। কৰোণাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি আমাৰ সমস্যা হৈছিল। গতিকে আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ মাজত তেনেকুৱা দিন নাহে, তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছোঁ। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेशनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा।
लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटी, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुवेल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।